Uzme startu ruke na 800 metra za gdetnja, u korona Boslava Šakovce, Maja Spurčak, Spin. Šest kruga do kraja trke, ovo je dalje startni broj 7, Maja Spurčak, Spin. Kada u poziciji startni broj 19, Kristina Tadić, Meteor, na trećoj Katarina Dijerek, 2 startni broj 21, na četvrtom startni broj 20, Mata Agirović, Meteor. Ajmo, Kristina! Ulazimo za finiš utrke, 3 kruga prije kraja, ovo su dalje startni broj 7, Maja Spurčak, Spin. Vodeća u trci ulazi u posljednji krug. Trke na 800 metara za gdetnja, startni broj 7, Maja Spurčak, Spin. Na drugoj poziciji startni broj 19, Kristina Tadić, Meteor,